Ia, whaaftei fo I le nea wanoa maua whaafonga ma. Sila mai mo foli tātou tonu o I lantolo maua mai ia le whaasalonga le tae au whaamalo soifua. Malo, soifua maria bale, soifua lau le tae au. O ama le tauna ia te utau nai Amerika Samoa. Pa. Ia, whai asina whaatimtimu o mātou le tae au. Ia mai o tua inga tau nei le tau matea wa tau ia o le palolo le whai tau a le tunu. Ia, ai atonu foi o wanga I o whamnianga I pe o na manatu lau whai lotu. Ia, o le alawa la le whaataunga o le tau. Ia, o le mesili o na tau. Ia, o mau foi se timu e whaasusu ai le vai ne whaafonga mai le tunu. Malo, ia whaaftai. O te loa whaisi piso tātou I Samoa tu langa o tātou taringa malo. Ia o te lo foi. Ia, te lele fsoswani a tātou I Amerika Samoa. Ia, ua foi tātou taringa malo pe ona iai. O ba walo ia, iai nei vale leo le awhia, ia tau foi pitonu e. O le amawhai ona, o le awhai ona paka ina. A o whianga ia le tātou watu taringa malo. Ia, mone le facility tia. Tu sai ma reporti mai le malo Samoa. Masalo pe ono I le valu ia private jets for years chartered pe sa tongi pau nisi o tunu I Afrika. Ia malanga mai ai o latu teitai mes foi o lato o malanga. Il fontanga lea o malo tau pulenga. Ia awa le ma ua pe amal tos futolu o tonu ia sui o tonu e onos fulvalu o malo tau pulenga le lo o il fontanga I Samoa. Ia ma whaonga ina il tatu malai wa le whaavao malo I tafuna. Ia whaonga ina nisi o tatou valele ia chartered flights. Ia mai le ngatala le lei mo Samoa. Ia le lei fo mo Amerika Samoa wai mauti no lava o le kapteni malona wa. Ia no fo faltel malo I nei tutuila. Ia se longa umal fontanga na to taliu le Samoa ma. Ia ma fae el pase se o le malanga ma to fo yo la tutunu. E fo ringo mai la titia. E pe o tele o private jet ia nei tatu malai vale. O le tele o tunu ia mai Afrika. Ia pe o tunu ia o Uganda ia o Namibia mai sia tunu na leo lo ia lato vale le tongi pau. Ia whai ngofia na talia o tātou tangata wae leo ni tangata fo ia whapea tau ese ia le lano le pau se tu lou. Ia atonu fai ese le ngana la vala tu tunu. Ia le leila va mo matou ni tuila wae. O le afo le vai nei tangata ia ngai mai. Ia ma fatino ai talinga malo ho le masani tatou o fatalo vai te miu mama. Ia matalia ila toi ile nei foi tonu ia mo foi sa mano e asi ai ni so ila to se te mi pa umal ta fatata no. Ia wa ve foi le fa yo ta fa musilsila fo ile I falling ol moto Fiafia o tutuila Amerika Samoa. Malaya, ese le tau o le vaenga le peona e saunua talai foi pau. Ile tulanga le o le maua yo le whaamorianga fo ile mo Amerika Samoa. Ia la fo ibo le whaamorianga mo poru la tau. Ia I tupe totongi, ia ai mai fo se tamau aingo la saatu la tau mo Amerika Samoa. Ia ai whaapea fo ile mo tatou le tulanga peona ia tatou I poru. Ia mo le tatou taringa malo. O la sau tau tilo le. Ia o pisi fo I tatou ina ilanga ia tu I upolu la tatou taringa malo. To telin tata feo I tatou malanga tutuila mo upolu. Ia, o me moniale na wal valele mo moale sa mo e wis. Sa tau no mai le valuntai au sa malanga mai lo usole o tele ia. Ia pe me toa tumu wal va mo moale sa mai sa mo. Ia a paila te faita watu pe la tele valu ia flights sa mo ia ai la tala tel se fulu ia flights al talo fa airways.
ia o lona winga le tatou talanoa i le talata i le tusalau tagata e feoa i le vasamona lua i le aso lenei ia mai o te loa o le tele lava foi o le tatou tunui nei i tuila e iai soʻotaga ma taliga malo i Samoa ia o loa agaʻi Samoa ia e le gata o le avanoa foi lele e silasila totoʻa ai ia ma feiloaʻi nisi o taitai o atunua e mesea le tupo peretania le malaga mai ia ae o le avanoa foʻi e mafuta ai na iaʻaiga e ai foʻi ia le ausiva faavao malo foi lea e aofi ai le tele o tamaitai talavou nei i Amerika Samoa e taʻu o le taupou manaia ia mai o loo iai foi le lala o le ausiva i New Zealand ma Samoa ia e foi la latou performances ia o le faʻaga foi o latou foi tapenaga ia o loo faatasi ai i le foi fonu tagataua ia ma nisi o vaega o loo avea ai foi nisi o alo o Amerika Samoa o loo tofu sao ma fai masao ia i le faamoemoe le taliga malo o le malo Samoa ta ua le la po nei ele tonu atua ia le tupo peltania mai maua pe anga fa pele ka ke e ka ua ko le ka ke ku mala vale le apa ia o te ola me tia e matua le ofi fa le olo il te me tonu atua il tupu ia bueno for ka koko ia on kako ko ngua ka masangi le le o i te mi e fa le Fiafia mele o ta nova pe o sa vai ai io e manatu ai le al makwa o ai le no kwa ngolo tupu ai ia a wa tili fainga tavo la ineas ia o tofu telefoni uma tangata o longa wi e mulinga foi ala tu stala ia la ko me poia ai mo lai mai tamana ia ia taunu ole na fionga le mai stete le tupo peretania ma le masio ia e mo pingi mai kamanga le news foi le ka ke mo le yo mai ni news alo ia la fai news wa ki ia ga kama ki le fale fafanga makua sari ale popo male se ku ngai kama ki raso ako ai fai le mati e le male le ia ola tulanga lo yele le winga ole ia sa no vai pa ole winga na o tato tunu e sel tau e ata ole fa lo fo ye tato tangata malanga mai ia e mawai se tu pele ai pe mau se familianga pele ai ia me silio na tau ia ole avanoa ho le ngata na awai ai talinga malo e langolango ina fa mo malo ia el temila fo letas ia e fausi ai lona tel tonunga ina wava ai tonui il tangata le anga mai po se meolo fai ia mateu fatu lona lotol tau ol nei meo langolango i me fai ia te fai atua au ia wafo yo olo fale taful malai va le fale olo ia le transit motel ia te le lava lau te ine te sau el malai va le pa fa peta nu le to Samoa ia pol man Samoa po ala va au ta alo nu ia e matoa tumu a Tiatia au tangata ele se la to so ta inga tangata i malanga mai ia al tel tonu va foi lele ia a wa ia ina ia wa fa le ali le ko ya mai ia sa ore le so tatu tangata monia o tangata tari malo o le ase tulanga pa ulo ia le tau ta penanga o tau fainga palo tau te lo foi lo te mamao na o le fainga palo ta ia te tuina ia moni leile sa no ngati o te lua vai aso na fe ngai le male mato palo te tele ia o le teimile nei ia lo tau foi pisi uma sui tau va ma la tau tangata langolango ele ngata o fasalonga fatosina ia awa noa e savali ai to e savali ai ia mota malawa ia au le ava no fo ia mafai on awa ia fataltal noanga vasolente ai le pole solulu ia sa fai ai le forum pol fataltal noanga
e tai mua ia le matou sosiologia nei Amerika Samoa ia ma mauela no efisilia ia sui tau va mo le tofi kovana ma luten kovana ia ole tai aula le nei ia lo fatau tai al tatu kolistu fatasi Amerika Samoa e ala le falaptonga o alo mo fana u pol Student Government Association ia o lo fai e foi le si fatal tal noanga i le si tu lale lumanai ia o sui tau va lava nei ia po panga nei tolu ia o mata au pulava e anga i le lumanai o le manuia o le tunu mata au po au fiai ia le fausi e no te mau ainga ia o le tulanga o ngā luenga e whaanganga mo alo ma whanau ia o mata upu e whatatau ia o onga o soi fua malolo ina ma le unanga le whanmai ia ma isi mau mata upu ia e masani ai ia tonu i teimi o whainga palon o na fsilingi ai sui tau wā ia o le si tangata tiatia e sui ala na palota hoi lele pēa umal whataltal noanga ia pēa whaakpongatu ia sau sao a ia le fuafuanga al sui tau wā le mea lai e manatu i e whaaleleia ia po se mata upu ko i lai to ali ai ia sona fina ngalo ia e tau na whai el swinga ia o le au ngala le na e te pay for iau o le system familika pay for iau te pay ta whenga ia le sui president ia Kamala Harris ia male vo sa ve ia president ia Donald Trump ia le vo sa sila vo lo langi ele whaasoa ale to lua lena ia mawhauanga ia la tau whaiunga il tangata e palota iai e whapena foi la ia whainga palota Amerika Samoa ia awa le solulu le ane tenei ia e uma le whataltal noanga ia e wala uma isi a uover mai ia aripa ia o mākou la anga i whea palota ia o ngai whale manga ia kali al mako kamalenga leng fa mo ke palo kai ia pe fa pe mai ia o lo tu mau al mato lang ol mato tangata le o le makwa manga ia kalingo nga fsili ma ia spoi tai mitiati ia o kamasangi wale va no ta polkiki nei ia e se a tali ngai me o fatal tal no ngai mo me o debate mo forums ia e sel me tupu pa tu la i tangata el tofi ia mai se tasil na o me wa mai taua ia ai fa pena so i fonga nei me o tangata fa polkiki e tai pe ia o fa talanga le sia o le fa so lava pe matal no e tai pe ia le tangata polkiki fo le o tangata e leta o salesperson e tinga pe o fa tinga o tangata vole alu tu le fa taul mol me le vacuum cleaner e tinga na le ma fa le vacuum le vai ia e fai mai al kamanga e o al vai e vacuum e la na vacuum cleaner e pe se i o le toi ngā mea mo lele e ke kau mo fai e convince le tangata palota ia te oe ia walua kua mai si mea lai kau ke loe le mwhainga fai ala u fai ia ai fai ia o na faule o le me tau o le wha moe se le loto le sangata palota ala e ka ke loa hoi lele i nei mautau sanga e tele na no tau fia il porkiki nei tuina ia e ei mea mwhaun whatau nu ia ai e foi mea e le mwhain whatau nu ia pela o whatainga o le lewa ia na whatal noina o nei mea e wheoa i foi lele e le toi whaia ni pe mita tangata mai Samoa ia o le tele ao o whainga palota e mai lunga lea mata upu e whau le vao Samoa na lua ia whawhaingo fia wheo inga ia e le o tupu le mele na ia awa e pea no whai atu pe fo palota i e New Zealand ma ia maisi atonu ia e whapena le tele o folfolanga ia e te tau lava na iai ni tangata fo i e pe ni watch group e toe whamanatu ia i la toe tūlai mai to whinga e teitai le malo o au kou folfolanga i nga whai e kaung whakaungu ia mai atono le tau o fo nal ngā ruenga au tau sunga le media ia o le wha mau mo folfolanga sui tau wā atu lai mailo
Ia koe whangalo leo folfolanga na e toi so ta ia pe a manuia le whamoe mo. So le, se sa e folfola mai whapea. A le ua isel me wanga i el tātou sa, ona nafi foi. Sa maftau e Malaysia ta mai ta i nei tuila ma whailo mai, mai alipa. O le whasa e le kou whainga malo le media le fongol chokom. O le kei mua nge u whasa ai le media. A le si la fiel palmia. Sa mako iei fo isi fongol chokom sa whatanga le media. Ia a le ua whasa, ia no whaatulea. A ina whaia na whai ungai whasa le media, ma ia o ingi sion kou whainga malo. Ia, e pe ua tau tele whape na o lata ita, peso ta inga vo lele male whasa. Ia, au kakule iei. Well, e te tau na whaisa i lidi ngā langa o le whawai ai o le media i so setunu. Ia, e tu sa o loto la tau. Io e le se meo la iei ni papu i pui e tau fia i le media. Ia, o le ala e umane foi la ta whatalta no angal tai au. Ia ngā whai foi lo sa i lidi ngai sa mo po la le sa o le tua i ngā whaktalanga e au mai. Pate ua. O faisi tau mi o le media sa mo vo lele i le mele ia nei ia o lo wa to nga tangata e fai mo sa i linga fta tali alo ia le sesi mana ia ia mo tu pi te fa mau malangi so i fu sa i linga ia on sta fai le se tali mo tu i so tangata e fesiling ia wa iste ia ele fai fon tu lo te tute ia ile ave ai masui o le fast ia e ave laval tu alalo mal fautuanga ile il tato tau pulenga lo ia il temil nei ia ina ia o lato si le fia foi tu langa o fenga malo fa pena foi nei tuila ia ave foi tu alalo ia ile fionga el kovana mal luten kovana la fionga el manu mala le fionga la pui ia ina ia si le fia ia ile tu au no ina le teita ingo le tonu ia na o la ua ia e ave laval tu alalo ia mal fautuanga ia e so ni ala fa i unga mol manuia o le tunu mana ia malo pa ia tau nungal ta pa kala me vai ngal ta ia o pau ala sau tau tilo i le tofa inga palota i le taimi le nei le to do va ia so pe na tau e ono suia le foa a o fia foi ola li lifa ia le fainga fi filinga le to foi ia tunu ia pa o to foi na America Samoa e ono suia le no foa lo tu la i taimi ia ale me monia na usili Tiatia e te lele avanoa e ono sui ai le whainga malo ia e whaalangolango lava i le me fina ngalo i le atunu e peia on Failautusi fo il temi o sola ia o nei mea o palota ia vakul whaafonga mai le kongo o me whaavalevalea ona le mafuanga le nei ia e le mawhaia e stangata soifuona tau mate stangata e malo. Ia e fua ia si e singa masavalinga mawhatal noanga matangata. Awa whapeo le whailiko waiti ai se lau tangata eiti ai valus fulu tangata whai mai palota le tau vaenga. Ia inai tau mai e malo tau vaenga ai umai. E nao se tos fulu na palota i. Na palota le tau vaenga. Ia e fiwala e whaile eiti. Ia ele mafai ona taununga e paua winga o tatou tangata Samoa msal tia o le whaaloalo tatou tangata foi le mawhan tu sa o sui tau wā le o ke le langolango inga oi ia e whai sa tula o ka kouwalenga i o lona winga o lai aiti e sui tau wā lea o oi ke paloka ia a o lai foi aiti e le sui tau wā lea tal no o e foi paloka longo winga ia fai ai tolu tia sui tau wā. O la vo la e wha tolu ngā ai ti oi. E te palota. Ia masese a male whai ngole. O le ai ti. Ia e pe on Failautusi. Ia e le ma whai au nei lopo ai e manu malo i whai ngā palota. Se ilonga e whai le fina ngalo le tunu i le mati na fau. Ia o nei loa lea o le ngata e tu lai mai. E paual me ta ua tia whafunga me le tonu o whainga palo tene tuila ma manua. E foi le file mua malango malu. Ia o na kuanga le nei.
o le tele o te mai e tonu po o tonu laiti e pe o America Samoa. Ia e toi titi a ai ma uma tangata mai o le mauta wave a I whainga kempeni ma meo paltanga. Ia o kako wai o si a o kako lo tato watu nofo. O le palota I e whaiwhaiu. O le tato watu nofo. Ia vao a inga. Ia e osi I lava e tau leoti. Ia mela na leo na whaingofia ia tato palota. Ia e le peo le tūlanga sa ua e foi au I palota I Samoa. Ia e whai asi I si whaingata. Ia a wa o lava I a inga foi ia wa ia fese inga. Ono nei meo kempeni palota. Ia e o te talo kole na whawhora pai ia I latou I America Samoa tuila manua ia whai malur whaiva. Ia e wai e le whapea e umal palota ma umailam. Ia o le si foi lua tausanga ia ma le si whatausanga. Ia o toi foi whai ngā palota e whea ngai palota wa mātou te lua tausanga whai palota o mātou whai pule. E le ngata whai pule le mātou whono whai tula whono. Ia o mātou whai pule le sui o le konkaresi. Ia o lona winga. O masani tangata I nei mea whai ngā palota lua tausanga. Ia o le si whatausanga I o whai palota o kovana ma luten kovana. Ia le peila o Samoa. Ia e ta I 5 tausanga. Ia e whai si umi o le vale na e whai ane le spalota. O le manatua e le stangata mo a fianga. Sa a fia e le spalota e pese wangalot. Ia o nei la tutuila. Ia e ta I 2 tausanga. Ia ma ua masani fo la tangata I mo meo o whai ngā palota. Ia e peia o le mea fo le wailoa e tangata ia awalai e teu le eile va. Ia awa ele umai ne a November palota to e whai foi a November lua felusu ono palota. O le mea la na e tāua. Ia o le nofo le leo tangata. Ia awa a whai ele ausia le wha le na. Ia o na ule to e whai nei meo palota e tofi mai a Amerika I el kovana ma le luten kovana ma io e file mule na ia ai o le me whaftai ai wa masani ia na i o tātou tangata ma le mamanu le atonu I America Samoa ia I le tūlanga o whainga palota ia ua I lofo I tangata wala e fo ala mea ai ni whawhitau le tūlai mai ia e peia upu fo ia na sauno ele mātou kovana le fionga elman ia e tā aloa tama o le uso Io Moni. Ia mai whapena foi la le langona e te tau ona o ia laulangolango. Ia a whai o le finangalo na o teitai o le tunu la tolo tau wā le tofi kovana ma luten kovana. E te tau foi tangata langolango ia ona talitonuina ia le finangalo le na. Ia e umal palota. Ia toi foi al tangata ia o sile ainga mo toi tilo le tangata le sa alu le situ. Malo fa tai wa manino le fa fonga tatu wa tinu le ngata fo ia ila tu o lo I fa fonei ia o lo ia fo nei tapa anga le fa fonga mai nai America Samoa le lungo tapo kala me le tai o lo mo mala to lo fanga wa manino le fa fonga tatu wa tinu tulanga o lo ia le tatu taringa malo ina I polu ia pe ona I fo ia ni so vaenga o lo of so ni tatu ina America Samoa ai me se tapena ngal tatu finga palo te pe ona tapena ia o to ina malo fa aftai o leua manino le fa fonga tatu atunu ulunga tatu po kala me leva ngal tayao e mole tuelenga fa aftai tele lava la usunga doctor pa u mol tatu po kala me fa so le tayao manino fo il tatu atunu ule nei tayao me o lo tupu na ia te utoina I America Samoa ia be mone la usaunanga e la talata tatu ina upodu ia ai mamau mai ine ia vai o le fa fonga mai ni so tato ina I upodu ile ta fa so ia o le la tatu ina o le la kala kangenga o le ala o fa fonga mai mani do la tu fa longo ile nei tayao ia I tulanga foi pe ona ia ta penanga tato ina I America Samoa ai mo le atu lang fa taitele lava pa o le nei tayao I lo fa so mal tato poklame o le talo lava titia mal poklame le West Samoa nei New Zealand lo fangia pe le tu o lo se fo tautua ia mai se foi alu fenga yo tiute mo fai vale malo tau se ino ainga mai se kalesia le osi ainga ia mo le malosi
mau le poto mai le tua to fa le tua au faiva mo tiute ia I fo fa malo longa le ia oe ia mo le malo si ato to mai le li e fa da wa wai ma tau tu ina ile tatu atunu pe ona ye le ta lo vala wina ia ina fo I America Samoa ele titi la unga luenga te le lau fa soa te le lau so soani pe ona ye na tatu tangata le malanga tu nai America Samoa o le nganga fa aftaile na le lava lo va ia tu lungo penga te failangi o lo momori mai la tu nganga fa aftai ia oe tu langa fo lau tu ma unanga pe ona ye inai America Samoa ia bon manatu la to mo si ta fa so le va so fo le lo fo malanga le le tu le va so fo ia toe te ia toe lo so fu mo so matu ola toe mo fu lo si ta po kala mele nei va nga le tai au te mi fa pe nei ia pa o malanga nga fa lo Tiatia fa te le lava ia wat foi malu I puenga fa fonga mele tunu pe fa pe o sala le ngana ia fa ta fe nu le aina ai fa tai tiatia ile ava no em fai foi ona fa no le tunu ni si o tala la tamai me lo tupu tatou territory ia o le malo Amerika ia o le territory Amerika Samoa ia tuila manua ia anga le foi le tua o tu mtangiolo ia wa tau tai ngol plokalama ia mo fa fonga mau al tatou tunu ia fa tai mo le avanoa manuia ia nga luenga lo toyo le so tai lo fatu pa manuia fo ne ia so la sunga fo mai sei fo mai manuia ia fa tele ia so fo lo sunga ide tai o plokalama so fo ia so fo ia ia le fa fonga bali tatu wa tino nei tai au ma tango fie le fa so mai le to fa ia pau ia pole fo mai fo le ni vai ngal tai au Dr. Pa o Ausage Roy pe ona yai ia la unanga ma tau tua mo tatu I America Samoa se le mana ia fa fonga manino tatu wa tinu me lo tupu tonu o America Samoa